jou met ons op hier bist. Wir sagen dir Dankeschön für deine Gegenwart, für deine Gnade, für deine Liebe. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en este lugar, que tú hoy nos permites reunirnos en tu presencia y disfrutar de tu presencia y escucharte y sentirte. Himmlischer Vater, wir wollen von dir dein Wort hören, wir wollen von dir die loben und preisen. Und lass uns von dir alle Sorgen auflösen, lass uns von dir vergeten, von was uns vormerken wird, und uns konzentrieren, und was du von dir für uns hast, was du was von dir zu uns sein. Himmlischer Vater, wir immer noch besorgt als über die Säue, wo du in der Regen lüren. Ich bete, dass du wirst in der Regen schauen, diese Weg. Und ich bete, dass du wirst in Regen schauen, wo du passend und genug ist für die Abend. Und ich bete, dass jeder hört, was ich kann nur lohnen und vertrauen auf die und auf den Glauben gehen, so als was dein Wort sagt, dass wenn wir am Wort beten, dann sollen wir so glauben, als wenn wir das nur haben. Und wir wollen das kriegen. Padre, te damos gracias y te pedimos que cada corazón pueda olvidar de sus preocupaciones, de su ansiedad, de la preocupación por la falta de lluvia, que tú mandes la lluvia y que cada uno pueda relajarse en tu presencia ahora mismo. En el nombre de Jesús, amén. So, kan je een plaats nemen? En welkom, iedereen waar je gekomen is vandaag. Valt je thuis? Ik geloof zo goed warm, als we das von dir haben, so möglich. Wir wollen die Botschaft von dir nicht ganz so lang mehr, und es steht 2 Stunden, wo wir bis 1,5. Está bien? Me lo perdí. Ich glaube, wir wollen von dir, wenn es so fein warm ist, wo wir die Botschaft nicht ganz so lang mehr, und es steht 2 Stunden, wo wir bis 1,5. Por la calor, hoy día no vamos a alargar tanto la prédica, la vamos a hacer 1 hora y media y no 2 horas. Wir wollen den Sonido hier ein klein bisschen verbessern. Und von der haben wir nicht Sonntagsschule. No tenemos escuela dominical hoy día, So, Sonntagsschulkinder, die haben von der Gelegenheit mit uns hier sein. así que los niños de la escuela dominical hoy tienen la oportunidad de estar con nosotros. Und wenn du hast deine Sanden mitgebracht, kannst du einen Sack nehmen. Si trajiste tus quintos, los puedes poner en el saco. So, wir wollen den Sack raumregen. Vamos a hacer pasar los sacos. Und weil wir nicht vergessen, dort wieder uns sehen. No olvidemos que lo que estamos haciendo es sembrar. Und wir dann abpassen, dort der Erd, wo wir boven sehen, was kann Frucht bringen. Y cuidamos de que la tierra sobre la que queremos estar pueda traer frutos. Wenn du Möglichkeit hast, ein bisschen zu wässern, dann gute Leben ein bisschen wässern. Si tienes la posibilidad de regarla, riégala. Und Gott, was wir hier am Anfang, nicht? Lindo lo que escuchamos al principio, ¿verdad? Hast du ein Denken, wann falsch dort wir? ¿Recordaste la cita bíblica? Bis dann du mich kurz denken haben, wenn ich halt vergessen. Era para que me recuerdes porque yo me la olvidé. Dass wir fertig sein, dass die Botschaft ist bloß sehr fein war. Es como muchas veces decimos, la prédica fue muy buena. Und wenn du dann Frauen von Wort reden, Y cuando te preguntan, ¿y de qué se trataba? dann fangen wir uns auch an, am Kopf zu kratzen. Y nos comenzamos a rasgar la cabeza. Ich weiß nicht, was, aber wir fan. No sé qué, pero estaba buena. Wenn du die Frauen aus der Churrasco als Fan warst, Cuando te preguntan si el churrasco estaba bueno, hast du dann vergessen, was du Fan wird? ¿te olvidaste también qué parte estaba buena? Das ist einer, der sagt, dass das ganz Beste ging von Schafen, dort wird Frauen. Aquel dijo, lo mejor del trabajo es descansar. Der hat Mut zu Frauen, dass es nicht wird zu knapp sein. Descansaba mucho para que no esté en escasez. Habe mal, wir alle haben Sprechwort gehört, oder Todos siempre de repente escuchamos frases, ¿verdad? ernst Dinge, die du noch mal geredet wurden. Cosas de las que se habla. Hast du mal das Sprichwort gehört, dass die Älteren haben Wein drüben gegessen und die Kinder ihre Zähne sind straff geworden? ¿Has escuchado alguna vez la frase de que los padres comieron uvas y los dientes de los niños se hicieron ásperos? Hast du gehört? La Nunca. leí. Ah, con razón. Wenn Gott sagt, das Sprichwort wird nicht nach Wahrheit in Israel zu hören sein. Dijo Dios que esa frase no se vuelva a escuchar
en Israel. So, dat wird mal ein Sprechwort, Érase una frase, aber dort wird aufgemerkt. pero se cortó. So, und wenn du das sehen wirst, dort ist in Hosea, Kapitel 1, der erste Vers, was eigentlich auch ist, Se encuentra en Oseas, capítulo 1, Vers 1. verso 1. Du so warum. Aber wir wollen von dir checken über Gott will leben und Gott will nicht Tod. Vamos a observar hoy día sobre Dios quiere vida y no quiere muerte. Vielleicht hast du mal gedacht, dass als wir kleiner waren, dass unsere Eltern gingen schon uns noch mal ein bisschen Hering abwarmen, ne? Tal vez piensas o pensabas que cuando éramos más pequeños o cuando eras más pequeña, a tu papá o mamá le gustaba darte huasca. Und wir wollen das uns wieder viel zu verken, aber uns fällt sich die Sache plötzlich in der Gelegenheit uns mal wieder. Era ya muy seguido y nos parecía que solo buscaban una oportunidad para darnos. Hat sich keiner so gefällt. O nadie se sintió así. Diese Hand irgendwelche kriegen. Es que estos ya no han recibido. Dann plötzlich mit Chicle abgewaschen, wenn die dann frech sind. Ne? Se crecieron con chicle cuando no se portaban bien. Ik weet verken voll wie aan zo dat de stroef, zoals we veel zijn hier, dat is een amenaza voor mij, dat is een gevaar voor mij. Como escuchábamos el domingo pasado, sentimos como que el castigo es como una tentación o Una amenaza. para mí. En dan fangen we aan zo te denken, en lees bloos mal dat gezag van wat God Moses geeft. Y decimos, solo lee los mandamientos que Dios le dio a Moisés. En God zegt, wanneer je dit en dat was doen, dan zal de Jan je zal sterven. Y Dios dice que si haces esto o esto, aquel debe morir. Jana heeft dat andere gedaan en dit en dat gedaan, der zal gesteinigd worden. Aquel hizo esto o esto, ese debe ser apedrado. Bueno, über dem haben die Menschen dort ab eine Extreme angenommen, dass Gott gleich dort, wenn Menschen dort gemerkt. Entonces la gente lo captó de esa manera que a Dios le agrada que se le mate a las personas. Und dort werden wir von der in Hesekiel Kapitel 18 lesen. Para eso hoy día vamos a leer en Ezequiel, Der 18. Kapitel, el capítulo 18, Vers 21, glaube ich. el verso 21. Er zijn nog een deel meer versen dan die vers lezen, dat wil ik ganz even. Perdón. Maar er zijn nog een deel meer goede versen bij, maar lees die wil ik thuis even. Hay muchos versos buenos aquí, puedes leerlos en casa. En ik heb me hier een andere version genomen, want deze plottische wat we kennen, die heeft een paar woorden wat ik meest ken. Me he sacado alguna versión que entendí mejor porque la que leo normalmente tiene unas palabras que no entiendo. Dit is de Johan Friesen Bibel, glaube ich, wat ik hier zo heb in digitaal. Die zegt, aber wenn der Gottlose umdreht von all seinen Sünden, die er gedaan heeft, en an all meine Satzungen hält in Recht und Gerechtigkeit auf, so soll er gewiss leben und er soll nicht sterben. Du kan we mitlesen? Du hast die andere Version in Plottisch und auch Spanisch. So, der 22. Vers. Alle seine Übertretungen, die er gedaan heeft, sollen am nicht gedacht worden, wegen seiner Gerechtigkeit, die er geäuft hat, soll er leben. Gott wird hier betekenen und einmal betonen, dass wir mal was Schlechtes getan haben und Luther umkehrt. Dios estaba dejando en claro aquí que aquel que había hecho algo malo, pero luego se arrepentía, Der soll leben, él wenn debe vivir der sich umgekehrt hat. porque hizo arrepentimiento. Und der soll nicht bestraft werden für das, was am Leid was er getan hat. Y no debe ser castigado por lo que él se arrepintió, por lo que hizo. 23. 23. Har ik irgendwo gefallen dood? De Gottlose, sagt der Herr. Bloß ein klein mit uitlein. Gott fragt, har ik ergens gefallen dat de Gottlose wat dood gemerkt? Pregunta a Dios, ¿tengo yo algún favor, un agrado sobre que se mate al
malvado, Nicht veel meer daaraan dat hij van zijn weg omdraait en leeft. Zo, wie zijn dat hier dat God als hij aan nu leven? vemos que Dios persigue la vida. De dodesgerecht wat hij in zijn gezag nennt, La muerte que Él puso en su mandamiento, door zei wie dat hij daaruit om dat volk niet gewarnt wordt deze zinden te doen. vemos que lo hizo para que no se acostumbren a hacer la maldad. Wens we weten alle, want de nächste wat dat en we dachten dat we niet reich, aber de komt terug toe met. Sabemos todos que si alguien hace algo y pensó que estaba bien, pero no estaba bien, We dachten dat we het reich, aber de komt is terug toe met. nosotros pensábamos que estaba mal, pero el otro se sale nada más con la suya. Bueno, wat wordt het boderen man ik dat ook deed. Bueno, pues ¿qué importa si yo también lo hago? En dan de nächste en de nächste en zo Y weer. así el siguiente y el siguiente y así. Met de tijd wordt het ons te de gewaandheid. Con el tiempo se hace costumbre. Zo, de 24e vers. El 24. Aber wann ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umdreht in Unrechtheit, nur all die Aufscheu dat, die Gottloser veräuft hat, soll hij leven, dat is een vrouw. Wann der Gerechte umdreht in der dat Unrechte, würde soll leben, all seine gerechte Duten, die hij gedaan hat, soll nicht gedacht worden, wegen seiner Treulosigkeit, die hij begonnen hat, en wegen seiner Sünden, die hij gedaan hat. Wegen deze soll hij sterben. So, wat ich hier will sein, dat is, dat wat die bestemmt, dat is nicht, wat du gedaan hast, sino dat wat du von dir des met dat. Lo que él quiere decir es que lo que te define no es lo que tú has hecho, sino lo que hoy haces con lo que tienes. De Israëlieten die werden gewarnt en we zijn dat van jou een beetje zo gewarnt in de omgeving. Los israelitas estaban acostumbrados y nosotros más o menos también hoy en día. We doen dat wenks en denken wat de andere had zich verschuldigd. Por lo menos recordamos o acordamos lo que el otro se hizo culpable. En dat we wenks een beetje zo opgeworpen. Reservarlo. En dan wanneer dat Luther eenmaal wordt voor een post komt, dan dat beschuldigen, dan moeten we den verklaring doen met dat. Por si después me va a convenir o hay alguna oportunidad para ponérselo en la cara. Kijk plus mal hoeveel denuncias am gezet worden gedaan. Mira cuántas denuncias son llevados a la justicia Weens wat de mens vielleicht jaren terug mal gedaan heeft. por algo que hizo la persona hace añadas. Zo, van daar komt me dat dan uit, den dit verlijn, om dat ik kon voorweg komen. Entonces hoy me conviene tal vez de ponérselo a alguien delante para que yo pueda seguir, Besonders in de politica. más que todo en la política. Zo, God zegt, de mens die zal niet voor dat lijden wat hij gedaan heeft, wanneer dat van jou niet practicen dat. Dice Dios que la persona no debe sufrir bajo algo que hizo en algún momento, pero hoy en día no está activado. En plus, wanneer je maar eenmaal denkt dat ik van ons wat red, wat überhaupt niet iemand anders posten dat, Por si piensas que hablo de algo que ni siquiera es de nuestro medio, hast du manchmal irgendwann eine Stimme gehört an den Hängerbewusstsein oder an den Verstand, ¿has escuchado alguna vez una vocecita ahí en tu inconsciente? wo die damals Sachen in Erinnerung bringt von Jahren zurück. Que te trae recuerdo de algo malo de hace mucho tiempo. Aber sind hier keine Sonne. ¿O no hay de estos aquí? Kommt da noch mal so eine Recuerdos für, falls die Moraina verpflichtet wegen dort. Vienen estos recuerdos y hasta te sientes culpable de eso. En ik hier einer, der sagt, dort der Soll, der lebt nicht in Zeit. Alguien dijo por ahí, el alma no vive en el tiempo. Dort, wo wir uns unsere Erinnerung von der noch so klar sind, was dann ist passiert. Es por eso que nuestros recuerdos hoy son tan claros como cuando han pasado. Wens de Erinnerung hat nicht Vergangenheit. Porque el recuerdo no tiene un pasado. Der Soll, der nimmt dort aus, ist dort aktivo oder ist dort nicht aktivo. El alma solo lo toma, ¿está activo o no está activo? Wenn du dort nicht was haben, dort soll aktivo sein, Si tú no quieres que esté activo, dann musst du dort bearbeiten, dort Zeit bringen, und vor ich mehr aber dort kann wachgedaan worden. entonces tú tienes que trabajarlo, ponerlo a un lado para que pueda pasar al olvido. So, wenn uns die
herinnering verkämpft en de ons verpleeg vallen merk, Entonces, si nos llegan recuerdos y nos hacen culpables, sentir culpables, dan moet wieder wat met doen tot wieder wegschuiven. tenemos que hacer algo al respecto para que podamos rechazarlos. En vielleicht hast du das auch verken gedaan. Tal vez muchas veces ya lo has hecho. Bueno, dat is niet dat die zin nicht vergif ist, Bueno, no es que no fueron perdonados tus pecados, aber dadurch, wenn einmal wat met tot de ware weggeht. pero haz algo rápido para que vuelva a pasar al olvido. Is het te verstaan oder is het chino? ¿Se entiende o es chino? Bueno, Ezekiel, der 18. Kapitel, Vers 27. Vámonos al verso 27. Aber wenn ein Gottloser umdreht von seiner Gottlosigkeit, der er begonnen hat, in je Reich auf, er wird seine Säule Leben erholen. Gott interessiert Leben. A Dios le interesa la vida. So, dat van jou twee dingen wil hij ons van jou leren. Él quiere enseñarnos hoy dos cosas. Wenn du von jou mal einmal abwerkst und du sagst, hey, ich bin eine schlimme Gefahr. Si hoy de repente despiertas y te ves en una situación complicada, Und du sagst dort, ich bin in einer Situation, wo ich abgelehnt bin Tod. ves que estás en una situación donde todo guía a la muerte. Und du weißt dort all dort gesagt, dort verdammt, dort verurteilt die zum Tod. Y sabes que, según la ley te lleva a la muerte. Dann sei nicht, nu ist alles vorbei. No digas, pasó todo, Ich muss doodgemerkt worden. tengo que ser matado, Met mij is het voorbij. Ik had geen gelegenheid meer. conmigo se acabó, ya no tengo oportunidad. Ik geloof dat is bekend in onze media. Creo que esto sí es conocido en nuestro medio. Dat nächste ding. La siguiente cosa, Bueno, dat eerste is vorig meer. voy a terminar primero la primera. Dat wanneer die zit, dat du best in deze gevaar, draai die bloos om en die was leven. Si tú te ves en esta situación, solo date la vuelta y tú vivirás. Dat tweede ding. La segunda cosa, Dat wanneer du van jou zit, dat du best gerecht, du best oprechtig, du best gottesfürchtig. si te ves justo, haces lo correcto, eres temeroso a Dios, Bueno, dat is fijn. está bien. Aber pass op dat Pero du niet cuidado. was, dat du niet was afdrehen van dat. Que no te vas a desviar de eso, Wens du best in dezelfde gevaar, wo Jan gottloser van jou is. porque estás en la misma tentación, situación que aquel malvado. Die vergående goede woorden, die kan die niet raden, wanneer du niet behouden blijft. Tus obras buenas del pasado no te pueden salvar cuando no estás bien. En 28. 28. Zit hij dort en hij draait om van al zijn overtredingen die hij begonnen heeft, zo zal hij gewiss leven en hij zal niet sterven. Kijk mal, dat hij dat hier nog ware betekenen dat hij zal gewiss leven. Mira que lo vuelvo a mencionar, que viva En hij zal niet sterven. y que no muera. Dat is dus, wanneer het gezegd wordt, al de todesuurdeel gegeven, Es como que la ley sí dio permiso a la muerte, aber hier kwam een omdraaien pero aquí vino y se torció algo. en du hast de schutz van God dat du wahrscheinlich niet meer Ahí sterven. está la protección de Dios asegurándote de que no morirás. Hij wordt zich door een kamer. Él se va a encargar. Schmied van junt al jene overtredingen met wat je overtreden hebt en schoft junt een niet hart en een niet jes en daarom wel en ja, een niet hart en een niet jes. Dan wens waarom wel je sterven, Huis van Israël. Dat zegt hier, waarom wordt je sterven wel? Deze version dat het niet zo zaak uitdraagt. De andere version zegt, waarom moest je dat doen wat je hem dood viert? La otra versión dice, ¿por qué harías algo que te lleva a la muerte? De omdraaien, Date la vuelta, schaf en die een reiner hart haz un corazón nuevo en ti en een nieuw jes. y un nuevo corazón, Wens espíritu. die komt dat niet uit tot doen wat je hem dood viert. Porque no te conviene hacer algo que te lleva a la muerte. Zo, ik wil van jou niet zo betonen wat je hem dood viert en wat hem leven. No quiero tanto hablar de cosas que te llevan a la muerte y que a la vida. Ik wil van jou dollar betonen dat God is geïnteresseerd tot je ons leven. Más quiero enfocarme en que Dios está interesado que tú vivas. Krijgt u ons leven. Tú debes vivir. Amen. Amén. Waar we dat aannemen. Aceptémoslo. Dan ik had geen gevallen om dood. De sterven
vom Tod von der Storbenden, sagt der Herr, Gott, so dreht en leef. De 32e vers. El verso 32. Ik wil niet gaan dat die zo sterven. Draai en die zo leven. No quiero que mueras, dice el Señor. Cambia de rumbo y vive. In Hosea 6. kapitel vers 6. Oseas capítulo 6, verso 6. Du zegt God, ik zie nu terug je leven en niet nur Opfer. Ik kijk mir ram, nur gehorsam en nicht nur Brandopfer. So, wat wären de Opfer? De Opfer, dort wären natürliche Anstrengungen. ¿Cuáles eran los sacrificios? Los sacrificios eran los esfuerzos naturales, humanos. En de Opfer, de wird geplant, omdat een mens kan bewijzen wat aan zijn hart wird. El sacrificio fue planeado para que la persona demuestre qué hay en su corazón. En op de mensen hadden meer weggelegd op dat Opfer als op dat hart. Pero las personas habían puesto más carga en el sacrificio que en el corazón. So, nu dat God eenmaal wat denken houdt, men zegt, ik zie nu terug je leven. Entonces Dios recuerda, lo que yo busco es amor. Ik zie niet nur dat Opfer. No busco los sacrificios. Dat Opfer, dat is een bewijs wat in die hart is. El sacrificio es una demostración de lo que hay en tu corazón. Maar dat Opfer is niet de punt waar ik Pero el handel. sacrificio no es el punto a donde quiero llegar. So, Tom eenmaal een klein beetje naar je geschichte overgaan, Tom dat we dat verstaan kunnen. Para entender un poco y ver una historia. Wir werden das nicht ganz überlesen, aber meist ganz. No vamos a leerlo todo, pero casi. De Hosea von Kapitel 1 bis Kapitel 3. Oseas, capítulo 1 hasta el 3. Zijn je eruit hem lezen? ¿Listos para leer? No, wir werden ook lezen. No lo vamos a leer. Deze profeet, die kreeg een roep van God. Este profeta recibió un llamado de Dios. En hij kreeg een roep van God, wat ook ganz buiten alle profeten erroep werd. Era un llamado muy fuera de lo normal. En ik wonder als irgendwer van ons zich wordt van jou overreden laten voor dat. Y me pregunto si alguien de nosotros aceptaría eso. God zei te den profeet, go en bevrijd met een huur. Dios le dice al profeta, ve y cásate con una prostituta. En wanneer ik dit daar lezen doe, dan zou ik dat het weer niet plus een huur wat zich ergens voor verkopen doet. Cuando leo esto veo que no es solo una prostituta que se vendía por ahí, Sino dit wird eine Ehebrecherin, sino una Adultera. Sie, die wird antreu was. había sido infiel. So, diese Frau, die wird nicht einem Gesetz nur hat nicht Freiheit sich tun, mit ihr zu befreien. Por la ley, él no tenía permiso de ir a casarse con ella. Er wird Kinder haben mit ihr und dort wurden, das ganze Volk wurden Hurenkinder genannt. Si él hubiera tenido hijos con ella, hubieran sido llamados hijos de prostituta. So, nu sagt Gott dem Prophet, go und befriede mit ihr. Pero Dios le dice al profeta, ve y cásate con ella. Und dann sagt er, nach Krieg, wo jeder Kind soll heuten. Y todavía le dice exactamente cómo se va a llamar cada hijo. Und jeder Kind sein Namen hat eine Bedeutung. Y cada nombre de los hijos tenía su significado. Der 4. Vers, Kapitel 1. El capítulo 1, verso 4. En de Herr zei te Hosea, geef hem den Namen Jezreel. Dort wils ik niet lang wachten, wat ik dem König Jehu terugtun wil, voor de mensen die hij in Jezreel aanbracht. En ik wil dat Israëlitische König recht tot inbrengen. So, dat eerste kind had een profetieung van dat God wil dat Israëlitische König recht tot inbrengen. El primer hijo tenía el nombre que significaba que Dios iba a poner fin al pueblo de Israel. De 6. vers hadden ze nog een kind en dat weer een dochter. En el 6 tenían otra hija y era hija. En de Herr zei te Hosea, geef haar de namen Lo Ruhama. En dort wils ik voor mij niet meer over Israël erbarmen en voor aan niets meer vergeven. So, de tweede kind had een profetieung van ik wil de niet meer vergeven, wens ik zijn derg met hij. Entonces el segundo hijo tenía por nombre Dios diciendo ya no voy a perdonar, Ik wil geen medelijden meer hebben. ya no voy a tener compasión. En
En dan zegt hij over de zevende vers, aber ik wil me over Juda erbarmen. So, du wie naar ons handje, aber wenn wir nu wieder gehen und wir sehen, dass diese Früde jetzt von Hosea, von dem Prophet war, Vemos, si seguimos leyendo, vemos que esta mujer le da la espalda al profeta der su rand esposo, hier, die Männer, die besiegen deuten, y persiguen a los hombres que antes venían a ella. und sie sagt, mein Brot kommt von dir. Y ella dijo, mi pan viene de ellos. Ich will wieder durchgehen, der wird mir Öl geben, Voy a ir ahí otra vez, los que me daban aceite, der wird mir Parfüm geben, los que me daban perfumes, der geben mir genug zu essen. me daban bastante para comer. Und sie dachte, würde zu gut gehen. Y ella pensó que lo iba a pasar bien. Und Gott spielt diese ganze Geschichte auf, damit Israel wird lernen. Y Dios hace toda esta historia para enseñarle algo a Israel. Und dann sagt er, und ich werde den Weg tausagen, alle Y Wege. él dice, voy a cerrar todos sus caminos, Ich werde den Weg alle falsch Specker schmieren, voy a poner espinas, dass ihre Amantes, wo wir sagen, nicht mehr heran, nicht mehr Not kommt. para que no puedan alcanzar más a sus amantes. Und wenn sich erst wird eine Wüste befinden, Y cuando se encuentre en el desierto, und sie wird darsten, va a tener sed, der wird hungern, va a pasar hambre und der wird nicht untertragen haben. y no va a tener para vestirse. Dann wird sie denken, mir ging das dort besser. Entonces va a recordar, allá la pasé mejor. Das ist ein Beispiel von einer Höhe, aber das ist die Wirklichkeit von, was in Israel passieren wird. Es el ejemplo de la prostituta, pero es la realidad de lo que pasaba en Israel. Dort wird alles passiert. Ya había pasado todo. Wenn Gott redet von dieser Höhe, dann redet er von, dass Israel hat aufgehört angebet. Cuando Dios habla de la prostituta es que Israel había empezado a adorar ídolos. So, der dritte Kapitel. El capítulo 3. All das Schlimm haben wir gehört. Hemos escuchado todo lo peor. Der erste Vers, und der Herr sagt zu mir, Gu waren en wies dienen früh, wo Gott die Arbeit. Ai. El capítulo, verso 1, ¿no? Gu waren en Leib dienen früh. El Señor le dice, ve de vuelta a tu esposa y muéstrale cuánto le amas. Ich wonder, wieviel von uns würden noch Leib übrig haben für dich. Yo me pregunto, ¿cuánto amor tendríamos todavía para ella? Wirst du noch irgendwo ein kleines bisschen Leib finden für dich? ¿Podrías todavía encontrar un poquito de amor por ella? Und er sagt, gu en bewijs dich, wo die Leib und hij soll sich wieder mit dir befreien. Le dice, ve y demuestra cuánto le amas y vuelve a casarte. Krijgt zo als de Herr Israel goud, wanneer zij ook naar vreemde jata gegaan is en heeft de rezinenkjöken gegeten. Weet niet van wat de rezinenkjöken te bedienen aber en dan. En de profeet ging aan en de kocht zich deze huur terug voor 15 Silberstecker. Entonces va el profeta y vuelve a comprar a esta prostituta por 15 monedas de plata. En een weerenval Josh, dat wird ons getrei. Een weeren, een voer getrei. Una carga de trigo. En ik zei te haar, du was nu voor een lange stoot met kunnen man die afgeven en niet mal met mij. En krijgt zo wat Israël voor een lange stoot kunnen kennen gaan, oder volksleider hand, en du wat kein top komen bij hem Opfer, en zo wieder. So, Gott hat mit das verübt sein, dass Israel wird kein König mehr haben, Dios estaba adelantando diciéndoles que ya no tendrían un rey und der wird nicht mehr Opfer bringen. y ya no estarían dando sacrificios. En, aber was ich hier diese Geschichte will betekenen, Lo que quiero enfocar en esta historia dat is, wo kann Gott Leute beweisen für irgendwem, der am so ungegangen hat. ¿Cómo puede Dios mostrar amor por alguien que le ha sido tan infiel? Und ich glaube, Gott kann nicht ein besseres Beispiel bringen haben, dass wir als Menschen dort verstehen sollen. Creo que Dios no pudo usar un mejor ejemplo para que nosotros como humanos lo comprendiéramos. Das ist vielleicht mit schlecht, so eine Geschichte aus der von einer früher eine Bibel geschrieben, Tal vez se ve feo una historia así en la Biblia, aber die Männer besonders verstehen das Krieg. pero los hombres en especial entienden bien esto. Ich wundere, wo die reaktionieren, wenn die saß, die eine Früh daran war.
Yo me pregunto cómo reaccionarías si tú ves que tu mujer se aleja en die verkauft sich dort irgendwo am Markt und verdient sich ihr Brot damit. y se hace su dinero en los mercados. Wo du klein best je übrig haben, die trägt zu holen nach Hause und sagen, die das meine Frau sind, ich will die leben. ¿Tú tuvieras un poquito para correr tras de ella y decir, quiero que seas mi esposa y amarle? Bueno, Gott bewies bloß die Natur mit das. Bueno, Dios solo demuestra su naturaleza con esto. Gott hat den Mensch selbst gemerkt. Dios mismo había hecho el ser humano. Gott hat entschieden, den Mensch zu leben. Él había decidido amar al ser humano. Und der Mensch, der ging andere Aufgaben anbeten. Y el ser humano fue a adorar a otros ídolos. Und der merkt alle Sorten Fehler, was Gott nicht will haben. Y cometieron toda clase de errores que Dios no quería. Und dann kommt Gott zurück und sagt, Entonces vuelve Dios a decir, ich liebe dich. te amo. Ich will die zurück nach Hause haben. Quiero que tú vuelvas a casa. Ich wirst in Hus kommen, die in verstützte Apport sahen, Primero volverás a casa, te vas a separar por un momento und sie aufmerksam, y estate atento. was für passiert in uns Leben. ¿Qué ha pasado muchas veces en nuestra vida? Wenn wir umkehren von einem schlechten Weg, Cuando cambiamos de rumbo de algún camino malo, warum bleibt das dann einmal ein bisschen so larig? ¿por qué por un tiempo a veces se queda un poco vacío? Er sagt, ich will die zurück nach Hus holen, Él dice, te voy a traer a casa, Apport sahen, separarte, ich will abpassen die, voy a cuidarte, du wirst nicht dran no vas a escaparte und auch nicht Gemeinschaft haben mit mir, y no tener ni comunicación conmigo, aber er sagt, ich liebe dich. pero Él dijo, te amo, Ich will die hier Hus haben. te quiero aquí en casa, Ich will Gemeinschaft haben. quiero comunicación Ich contigo, will die Reut merken, quiero für was. prepararte Für dort selber können diepe Gemeinschaft haben. para que volvieran a tener una comunicación íntima. Und das kriegt die Zeit, wo wir von der Bahn leben. Y este es el tiempo en el que vivimos hoy. Israel die Zeit ist aufgerannt. El tiempo de Israel se ha pasado. Versteht mir recht, Israel ist noch einmal, aber ich meine, diese Zeit von Israel, das Aufschnitt ist aufgerannt. Esta parte pasó. Und Gott raubt von der Träg Dios vuelve a llamar hoy. und er sagt, ich will die von der Träg nach Hause haben. Él dice, a ti te quiero de regreso a casa hoy. Du wirst ein Tag, wo Gott sagt, ich will Abraham aussehen und ich will ein Volk von mir apart sein und der andere will ich tachlohn. Hubo un día donde Dios dijo, me voy a pescar a Abraham y un pueblo me voy a separar para mí y los otros los dejaré. So wie uns Nicht-Juden sind von der hier, Nosotros como no judíos hoy estamos aquí. nur ein langer Weg von verbessert und verbiestert sind. Después de un camino largo de estar perdidos. Und wir haben eine Stimme von der, Y tenemos una voz hoy día der sagt, ich will die trägende Hüs haben und ich will die Leute beweisen. que dice, te quiero de regreso a casa y te quiero amar. Kannst du das glauben? ¿Lo puedes creer? Kann wir das annehmen, dass wir so eine Leute, was das wird sind? ¿Lo podemos aceptar que merecemos un amor así? Das ist, wenn Gott seine Essenz, ich weiß nicht, wie ich das kann auf Deutsch sagen, aber Gott sein ganzes innerliches Sein, das ist Leib. Es que la misma esencia de Dios es amor. Und Gott kann nicht anders als vergeben, wenn er haft kein Aufschub an seine Natur bin. No puede de otra que dejarla fluir porque no tiene algo más dentro de él. Bloß zum Beispiel Solo por ejemplo, Jonah in der Stadt Ninive. Jonás y la ciudad Nínive, Gott sagt selbst zu dem Prophet, go und sei der Stadt wird untergehen. Dios mismo le dijo al profeta, ve y dile a la ciudad que se va a hundir. Und Jonah sagt, nu war ich seine Stadt untergehen, die Menschen werden alle sterben. Jonás dijo, voy a ver a la destrucción de esta ciudad. So menschlich als was wir von der denken dann. Tan humanamente como nosotros pensamos. Und was passiert? ¿Y qué pasó? Die Menschen kehren um und die sterben nicht. La gente cambió de rumbo, se arrepintieron y no murieron. Und wer wird dann verdrießlich? ¿Y quién estaba desanimado? Jonah, der will Película checken. Jonás quería ver Película de acción. película de acción. Und nu wird ihm das alle durchgerutscht. Y ya se le fue todo. Und er sagt, wo kostet dir, was so ein Menschen aus das Erbarmen haben? Y él dijo, ¿cómo te puedes tener misericordia de personas así? Bueno, ich frage, wer sind ich von dir? Me pregunto, ¿quién soy yo hoy día? Wenn ich so ein Mitleiden gekriegt habe, Si yo he recibido esa misericordia, wo soll ich das nicht wiedergeben? ¿cómo yo no debería pasarla? Wenn Gott so viel höher ist als wir, Si Dios es tanto más alto que nosotros, er ist über uns. está sobre nosotros Und er kann vergeben
en leven, y puede perdonar y amar, no te irgendwem, wer sich auf ganz verhürt und verbiestert, a alguien que se pasó la vida perdida, wer sanak, ¿quién soy yo dat ik kon hoten, den wer mich auf Schuden angedaan. que puedo odiar al que me hizo daño? Bloß noch ein Beispiel. Otro ejemplo, Der Samariter. el samaritano. Du wirst Jesus in Israel und er vertelt diese Geschichte. Jesús en Israel Exacto. contó esta historia. Und er sagt, bloß du wirst ein Mensch. Él solo dice, había una persona. Er sagt nicht, ob du ein Jude wirst oder nicht. No dice si es judío o no judío. Du wirst ein Mensch. Había una persona Der ging von Jerusalem nach Jericho. que fue de Jerusalén a Jericó. Und er hat seine Mochilas voll. Tenía sus mochilas llenas. Und du kam die Stähler, überfallen den, Vinieron los ladrones, le asaltaron, milken den Hof tot lo casi mataron und leuten den dort liegen. y lo dejaron tirado. Und dann kam der Priester Viene el sacerdote, und er sagt, no, das ist Hof tot. le dice, este está casi muerto. Der wird nicht mehr anwenden, wenn ich vorbeigehe. Ni se va a dar cuenta que yo me pase. Ich kann meine Kleider hier nicht anschwingen, wenn ich sage, ein Priester, ich mache eine Kirche. No puedo ensuciar mi ropa aquí porque yo tengo que ir a la iglesia. Dann kam der Levit, Viene el Levita, el levita, und der kijkt, Mira. será was er het andere gezien? ¿será que se da cuenta que estoy aquí? Maar mi laat ze des al Hof tot. Ik Me wil parece hier que está casi muerto, yo me voy. kennen wat het aanworden dat ik hier was. Nadie se va a dar cuenta siquiera que yo estuve por aquí. Niet mal der Salz, wenn es des al Hof tot. Ni él mismo porque está casi muerto. Aber er kam ein Samariter, Entonces viene un samaritano. und dort wird ein Volk, wat gemischt wird und wat gehoord wird von den Juden. Era un pueblo mezclado y odiado por los judíos. Und des Mensch, Esta persona, des Samariter, este samaritano, der sagt nicht, dass er als Hof tot. no dijo, este está casi muerto. Der sagt, dass er als noch lebendig. Él dijo, este está con vida todavía. Der ist noch halb lebendig. Está medio vivo todavía. Und der Ran, der hauft ihn ab, wenn sie es leben. Él va y corre y lo alza porque ve que hay vida todavía. Zwei Stück sahen tot. Dos vieron muerte. Und die dachten so, na, das ist ja schon, aber laut ihm sterben. Bueno, qué pena, pero que muera. Das ist einer, der sagt Leben. Pero este uno vio vida. Und der rescata, der holt das Leben, was er trägt. Él rescata la vida. Der kümmert sich diesen, dass er wird bedankt Se worden. encargó de que le dieran atención. So, was hat der Samariter verschuldigt an dessen? ¿Qué tenía este samaritano con él? Was wird er denn schuldig? ¿Qué le debía? Nur dem dort irgendwas ausgetegnet aus einem vermischtes Volk, Después de mencionarles un pueblo mezclado, ein aufjährisches Volk, un pueblo de idolatría, der hat nicht mal Freiheit in den Juden ihr Tempel zu ni stehen. con permiso de pisar el templo de los judíos. Der wurden verachtet und verschmäht, Fueron menospreciados euer aus der Herdenbühne, más que los aus den Herden der Gentiles oder was immer. gentiles. So, der Samariter, der hat ein Hort von Leib. Este samaritano tenía un corazón de amor. Und das wird Jesus von der Welt rücktegnen. Y esto es lo que Jesús quiere resaltar hoy día. Jesus sagt einmal in Johannes 12, Jesús dijo por ahí en Juan 12, Vers 44, verso 44 Bad 50 wollen wir überlesen. hasta el 50. Aber Jesus hat auch Leute zum Volk. Und das wird aus Jesus ab dort Fast wird in Jerusalem. Esto era cuando Jesús estaba en In la Fiesta in Fiesta. Jerusalem. Und Jesus raubt Leute. Und dann wird es noch so eine Zeit, wo die Juden sagten, Jesus hat den Tod mehr. Los judíos buscaron cómo matar a Jesús. Wer an mich glaubt nicht an mich, aber an dem, der mich geschickt hat. Wer mich sieht, der sieht dem, der mich geschickt hat. Wer hat Jesus geschickt? ¿Quién había mandado a Jesús? Der selbe Vater Gott am Himmel. El mismo Padre Celestial. Jesus sagt, wer mich sieht, Jesús dijo, el que me ve a mí, der sieht mein Vater. ve al Padre. Ich sehe aus ein Licht in diese Welt angekommen, dort wer an mich glaubt, nicht am Düsteren bleibt. Und wer mein Wort hört und nicht glaubt, den wo ich nicht rechten. Mira, Jesus sagt, wer mein Wort hört und dort nicht glaubt, Jesús dice, el que escucha mi palabra pero no la cree, den wo ich nicht rechten. no le voy a juzgar. Vielleicht denkst du, kriegst du es auch, als ich das überlesen würde. Tal vez tú piensas como yo cuando yo lo leí. Ich lesen wird bosig,
Leí un poco rápido en ik lees, den wil ik rechten. y yo leí, y ese lo voy a juzgar. Du bist noch ein No zwischen. Ah, había un no ahí entre Den medio. wil ik niet rechten. No lo voy a juzgar. Wils ik sie niet gekomen de wereld te rechten. Ik sie gekomen om de wereld te raden. Jezus zegt, mijn persoonlijkheid wordt ik zijn dat is niet rechten. Dijo Jesús, mi personalidad no es juzgar. Ik heb lief metgebracht van Vader. Yo he traído amor de mi Padre. Dezelfde lief wat we eerst zagen in de geschichte. El mismo amor que vimos en la historia. Wens Jezus zegt, wer an mich gelooft, der gelooft an dem, wer mir geschickt hat. Porque dijo Jesús, el que cree en mí, cree en el que me ha enviado a mí. En der heeft besluit. Él solo tiene amor. Dat is zijn ADN. Es su ADN. Wir sind seine Kinder, wir haben datzelfde ADN mitgekriegt. Nosotros somos sus hijos y hemos traído el mismo ADN. Amen. Haft noch eins für dem? ¿Alguien más lo tiene? Ich habe nicht uit mezelf geredet. Der Vater, der mir geschickt hat mir gesagt, was ich tun und was ich reden soll. Und ich weiß, was er angeordnet hat, das bringt euer Leben. Deswegen rede ich dort, was der mein Vater angeordnet hat, was der mein Vater, oder von mein Vater angeordnet hat, zu reden. So Jesus sagt, ich rede bloß dort, was mein Vater mir angeordnet hat, zu reden. Jesús dijo, él solo habla lo que su padre le había ordenado hablar. Und er hat bloß in sein Vater seine Eigenschaften mit. Y solo tenía las características de su padre. Nach der 13. Kapitel, El capítulo 13, und dort wird jetzt ein Passavers in wat ik wil betekenen hier, dat is de derde vers. lo que quiero resaltar es el verso 3. En Jezus wist dat de Vader hem alles in de hand gegeven had en dat hij van Vader gekomen werd en waar hij nu gaat ging. So, de tweede vers zegt dat de vriend de had Juda al hem had gegeven Jezus te verraden. En el verso 2 dice que el enemigo ya había puesto en el corazón de Judas a En dan zegt hij, en Jezus wist dat. traicionar a Jesús. Y luego dice que Jesús lo sabía. En de Vader had hem alles in de hand gegeven. Y él sabía que el Padre le había entregado todo en la mano. So, kijk mal de weg waar Jezus aan een situatie aanging. Entonces mira la forma como Jesús topa una situación. Hij ging dem dood entgegen. Él se estaba enfrentando a la misma muerte. Aber met deze klaarheid in zijn kop, Pero con esta claridad en su cabeza, de Vader heeft mij alles gegeven. el Padre me ha dado todo. Ik heb de autoriteit. Yo tengo la autoridad. De vriend heeft een plan. El enemigo tiene un plan. En ik weet wat in zijn plan is. Yo sé cuál es su plan, Aber ik heb niet angst voor dem. pero yo no le tengo miedo, Wens de geweld is mijne. porque el poder es mío. De kracht is mijne. El poder es mío. Als ik, wat Jezus hier wil zijn, Lo que quiere decir Jesús, met zo'n zekerheid kan we leven, con dat una seguridad así podemos vivir, de vriend kan ergens wat doen, de que el enemigo puede hacer cualquier cosa dan mij merken zullen dat ik zijn verspeler. para hacerme parecer un perdedor, Aber ik weet dat het niet zo is. pero yo sé que no es así. Jezus weer de mens wat het wenigste om hem geeft, wat zijn beeld hier op de aarde wordt. Jesús era una persona que muy poca importancia le daba de su imagen aquí en la tierra. Bueno, met de eerste beeld van non-checking, hoe we ze dat zijn. La primera imagen al verle, diríamos. Aber den zijn punt dat weer dat hij wordt ons beste beeld geven, wat jemals weer geeft. Pero el punto era de que él daría la mejor imagen que jamás alguien dio. Keiner kan zo'n voorbeeld geven als Jezus. Nadie podía mostrar un ejemplo tal que Jesús. Aber Jesus wird aufgegeben, die geeft niet om hem als hem nu een verspeler zag, oder niet. Pero Jesús fue entregado y no le importaba si parecía ser un perdedor. Hij wird niet een verspeler. No era un perdedor Hij is niet een y verspeler. no es un perdedor. Du bist niet een Tú verspeler. no eres un perdedor. Dat wat jij die komt, Lo que se te enfrenta, laat dat mal passieren. que pase. Laat dat mal zo lopen dat du bist een verspeler. Deja que parezca que eres un perdedor. Laat dat nu mal zo lopen dat ik zijn niet zo smakje was. Deja que parezca que yo no fui muy bueno. Laat den vriend met zijn
ein Plan, wo ich dem Leuten aufspiele, Voy a dejar que el enemigo se salga con la suya, con un plan de él, aber ein, wo ich dem de fight voet haben. pero por abajo le voy a cortar los pies. Amen. Amén. Da immer den Plan ein klein bisschen wieder nehmen aus das irdische Bild hier ab ihr. Haz siempre tu plan un poquito por encima de lo que parezca en esta tierra. Das irdische Bild, das ja von Sphären viel Sorgen und viel Arbeit. Esta imagen terrenal siempre nos da un trabajo. Naja, nu wollen die Menschen glauben, ich kann je lehren. Ahora las personas pensarán que yo mentí. Nu soll ich an das ganze Dorf ran und den Menschen dort erklären, warum habe ich nicht gelernt. Ahora debo correr por todo la aldea y explicar que yo no mentí. No, das wird nicht so. Ich habe gut gelernt. No, no era así, yo no mentí. Und ab erste eng worden Menschen dollar konfus sein, dollar durcheinander sein, als wenn ich nicht gesagt Y habe. al final la gente está más confundida de lo que estaba al principio. Lot das los, Suéltalo, wenn es ein kort engstje wieder worden Menschen evaluiert sein, dass du kein Lehner bist. porque un poquito más allá la gente estará convencida de que no eres un mentiroso. Wenn die Menschen deine Essentia sein, Si las personas ven tu esencia, dann wollen die kein Zweifel mehr haben, und wer du bist. no dudarán ni un poquito más de quién tú eres. Die können diesen Gedanken haben. Será habt ihr gelernt? Puede que tengan la mente, el pensamiento, ¿será que mintió? Habt ihr das ernst gemeint? ¿Será que fue en serio? Aber war nicht ein großes davon mehr. No lo haremos muy grande. Kleines Stützchen dahinter. Un poquito después Wirst du sein, was das Mensch wirklich sein innerliches ist. verás el interior de esta persona Und du wirst sein, dass es kein Lehner. y tú verás que no es un mentiroso. Gib dort auf, was du nicht handeln kannst. Suelta lo que no puedes manejar. Bloß dort, was an unser Hang ist, du musst ja wie von dir schaffen. Solo lo que tenemos a nuestro alcance, con eso podemos trabajar hoy en día. Und ich würde legen von dir mit Jünte ein kleiner Akt down. Quisiera hacer hoy un pequeño acto con ustedes. Wenn du das dort wärst, Si tú también quieres así, kannst du wirklich mal abstehen. puedes ponerte de pie. Und weil wir nicht vergessen, die Geschichte, wo wir hier haben, No olvidemos la historia que hemos escuchado. weil wir nicht vergessen, dort wir erheben von der Leben, No olvidemos que hoy estamos levantando la muerte, Vi- perdón, la vida, wir betonen Leben la citamos und wir betonen Leben. y declaramos amor. So, wenn du kannst, deine Bett hängen, ist das auch mehr. Si tú puedes abrir tus dos manos así, Und check nur deine rechte Hand. mira a tu mano derecha, Und check mal, was da alles passiert ist. mira todo lo que ha pasado, All deine Vergangenheit. todo tu pasado, Alles, was du glaubst, was dir hat soll passieren. todo lo que tú piensas que te tenía que pasar, Dort, was du in deinem Leben belebt hast, lo que tú viviste en tu vida, die Sünden, was du vorher begonnen hast, los pecados que tú has cometido antes, falls die so, die sind wirklich bestraft worden, ¿tú sientes que han sido castigados? hast du das selbst betont, ¿Tú los has pagado tú mismo? oder sind die ausgestreckt worden? ¿O fueron tachados? Oder sind die vergeben worden? ¿O fueron perdonados? Was habe ich gekriegt? ¿Qué yo recibí? Das hast du in der rechten Hand, Eso lo tienes en la mano derecha. was du von Gott gekriegt Lo hast. que tú has recibido de Dios. Hast sich dort gelohnt, was du gekriegt hast? Valió la pena que lo que recibiste. Ist dort wird, was du gekriegt hast? Tiene el valor que te fue dado. Denk, bleib immer noch. Piénsalo bien profundamente. Habe ich Leben gekriegt, ¿Me fue dado vida oder habe ich Tod gekriegt? o me fue dado muerte? So, nu check auf deine linke Hand. Ahora mira tu mano izquierda. Und denk an alles, was andere Menschen die angetan haben. Mira todo lo que otras personas te han hecho. Alles, was die wehgetan haben. Todo lo que te ha dolido. Alles, was die nicht wussten gewünscht haben, was die wird passiert sein in das Leben. Todo lo que no hubieras querido que te pase en esta vida. Was hast du geantwortet? ¿Qué has respondido? Hast du mit dort geantwortet, was du an der rechten Hand gekriegt hast von Gott? ¿Has respondido con lo que recibiste en tu mano derecha de Dios? An der linken Hand hast du den Nächsten. Perdón. An der linken Hand hast du den Nächsten. En la mano izquierda tienes a tu prójimo. Wer ist die Nächste? ¿Quién es tu prójimo? Der wird halb tödlich, El que está ahí tirado medio muerto, aber der hat noch Leben. pero todavía tiene vida. An der rechten Hand En la mano derecha ist dein Leben está tu vida und dort, was du von Gott gekriegt y lo hast. que tú has recibido de Dios. Hast du den Nächsten so behandelt, als was Gott die behandelt hat?
Has tratado a tu prójimo como Dios te trató a ti. Hast du Mitleid an dein Hort? Tienes compasión en tu corazón. Hast du Leben an dein Hort? Tienes vida en tu corazón. Bist du das Port von Leben geworden? Te convertiste en una parte de esta vida. En wenn du das Port geworden bist, dann wird deine linke Hand korrekt so voll Leben sein als der rechte. Si tú te convertiste en parte de esta vida, tu mano izquierda se va a convertir. Ich habe Vergebung gekriegt, He recibido perdón, ich habe Vergebung gegeben, he dado perdón. ich habe Liebe gekriegt, Me fue dado amor, ich habe Liebe ausgeregt, he dado amor. ich habe Schuld gestreckt gekriegt Me fueron tachados mis culpas, und ich habe den Menschen ihre Schuld ausgestreckt. yo he tachado las culpas de otros. Das ist, was an uns Hort soll sein. Eso es lo que debería estar en nuestro corazón. Zijn ik een kind wat het ADN van een vader heeft? ¿Soy un hijo que tiene el ADN de su padre? Wanneer niet, Si no, doe dat van jou. hazlo hoy. Himmlischer Vater, Padre Celestial, wir sind hier von dir. estamos aquí hoy. Wir haben dein Wort gehört. Hemos escuchado tu palabra. Und wir haben gesehen, wie viel Schuld du uns gestreckt Hemos hast. visto cuánta culpa nos tachaste. Du hast uns Leib durchgeregt, wo wir die keine Leib Nos diste gegeben haben. amor donde no dimos amor. Und du hast uns Vergebung gegeben. Nos diste perdón. Du hast uns Leben gegeben, wo wir uns den Tod verdient haben. Nos diste vida donde merecíamos la muerte. Wir wollen von dir deine Eigenschaften drehen. Queremos hoy cargar tus características. Und wir wollen unseren Nächsten dasselbe geben, was du uns gegeben Y hast. queremos llevar a nuestro prójimo lo que tú nos diste a nosotros. Vergift uns, Perdónanos. wo wir dort für uns gehalten haben, was du uns gegeben hast. Donde lo que damos para nosotros mismos lo que nos diste. Und wir haben dort nicht wiedergegeben an unseren Nächsten. Y no se lo hemos dado a nuestro prójimo. Wir wollen von dir leben. Queremos vivir hoy. Wir entscheiden uns von dir verleben. Nos decidimos hoy a la vida. Und wir wollen nicht Tod. No queremos muerte. Wenn du nicht wirst sein, den Gottloser sterben, dann wollen wir das auch nicht. Si tú no quieres morir al malvado, nosotros tampoco. Wir wollen von dir Mitleid durchregen, Hoy queremos pasar compasión bis der Gottloser wird Leben haben. hasta que el malvado alcance la vida. Himmlischer Vater, Padre Celestial, ich sehe in jeder Hort, was hier ist. bendigo a cada corazón que está Ich presente. sehe in jeder Säule, was hier von dir ist. Bendigo cada alma. Ich spreche Freiheit. Declaro libertad. Alle Stränge sind los. Todas las sogas son sueltas. Alle Ketten sind los. Todas las cadenas son sueltas. Wenn wir deine Vergebung an uns tragen lassen. Si nosotros dejamos penetrar en nosotros tu Und perdón wir worden gefüllt mit deinem Leib. y somos rellenados con tu amor Und wir worden gefüllt mit deinem Leben. y somos rellenados con tu vida, Dann hast du keine Wand, wo das kann bernhalten, dort wir nicht unseren Nächsten dort wiedergeben. entonces no hay muro que pueda detener lo que para pasarlo a nuestro prójimo. Alle steinerne Wänge, wo der Rahmen sind, der brechen durch. Todos los muros de piedras que hay alrededor son quebrantados Und der Leib wird durchschellen nach unseren Nächsten. y el amor va a fluir hacia nuestro prójimo. Himmlischer Vater, Padre Celestial, sehen in jedem ein. bendiga a cada uno. Gib jedem einen den Mut, Dale ánimos a cada uno dort er von dir wird sein, ich entscheide mich auch für Leben. para que hoy decida, yo también decido la vida. Ich will wieder reden, was ich gekriegt Yo habe. voy a pasar lo que yo me fue dado. Wir beten Heilung Oramos por sanidad über jeder Weide. sobre cada dolor. Wir beten Tragstellung über jeder durcheinander. Oramos reconciliación de toda confusión Und dort jeder Hort wird gesehnt und traggestellt y que worden. cada corazón sea bendecido y Vater, renovado. Padre, sehen in jedem ein, du noch aus, was direkt bist und genug. bendice a cada uno de acuerdo a la riqueza de tu gracia. Amen. Amén. Y amén. Bueno. Dankeschön für ehrlich sein Gracias por su disposición und mitmachen. y participar. So, wir wollen noch ein Lied singen. Vamos a escuchar una canción, cantar una Und canción. sprech die ut. Exprésate. Laat alles hier, wat du hier laten was. Deja todo aquí lo que quieres dejar aquí Nimm dort mit nach Haus, was du was für dein Leben. y lleva a la casa lo que quieres para tu vida. Amen.